wena ngabuzofuza umuzika yisho ngaleli menemenela etikisa kuze kushukutole matafeni ebakalangalo selifana ngisho lamazambane ashiwa noma ngubani ngoba wena tipile wena ngabuzofuza umuzika yisho ngaleli menemenela etikisa kuze kushukutole matafeni Kuse ngisho ematafeni bakala ngalo emaphathini bakala ngalo emasontweni bakala ngalo emaphathini bakala ngalo emasontweni bakala ngalo wena ngabuzofuza umuzika yisho ngaleli menemenela etikisa kuse ngisho ematafeni bakala ngalo emaphathini bakala ngalo emasontweni bakala ngalo emaphathini bakala ngalo emasontweni bakala ngalo wena ngabuzofuza umuzika yisho ngaleli menemenela etikisa kuse ngisho ematafeni bakala ngalo emaphathini bakala ngalo emasontweni bakala ngalo tate babo ayifuthi yakhali ngoma madoda mntoka sibathela wathatha mfanzo lahlela phambi ongekafito bazoxotsha baxakekile simpohlo lesi ngoba baxakekile bona baxakekile
lahlela phambili. Hayi ongekafito bazugcoza baxakekile. Simpohlo lezi ngoba baxakekile. Bona baxakekile. Abantu dlula bemhleba sibindi sinyama ngoba sihleli lenyongo yaso. Segole likhona amadoda kaMntana amiyendele emkhukhini ngazi malobolo zowathola kanjani madoda. Ayi futhi ngikhuluma le ndaba nje hleli khona emalini ume studio hleli layo uFokadubu anele madoda. Isikhukazi ezafukamela amaqanda alishumi maqeda lapho kwachamisela lidlazanyana. Base beyakhala bathi hayi ingoma ayila style kathi yibo abangala style madoda. Ngikhuluma le ndaba nje phetheni umzansi uMagic Finger madoda. Abanye bayiphika bathi hayi oto le mina ngiyabakutshela ukuthi hayi oto finger bafana bami ngeke liselimeze lutho. Kodwa mdala mafingo.